yasekhona ilife yasekhona Umsiko uthengisikhona Life yemakhoneni Impilo hleze khoneni Lazama ukuthenga isilanga lize litshone Life yemakhoneni Vele igcwele ngezidore Mamoya umadawuri lapsa sisinyana khone Life yasekhoneni Yophilo hleze khoneni Sure Ha hayi ndinamhle nje kuyagodola shem Hayi sakasikwa phela nje ngoba phela abanye phela imsika yabo ncane ayilalutho so ayikho nje bebuya nje bezocatsha kimi lapha yabona esupermarket lapho kugujubala khona kunjalo vele wena no rest keke kube lelanga lokuthi ilanga lize letshona ungazange wasiyeyisa wena no rest Mina vele ngeke ngibuze sibili sakasikwa ukuthi kanti wena vele umbuluziswa yikuyini phela wena lathi uyasifananela nje lathi utshona khonapha kuyaqanda ququda ngumqando izulu liyana liyakuvoqa kuyachisa likhipha inhlaza emanzini lebatshona likuchisa khona khulumela phansi mamu why abantu bazakuzwa phela ngile ndaba abantu bengakuzwa bazacabanga ukuthi nginesuhlanya serious sho ngathi wena ufanana nami let's be serious hayi let's be serious ufanana nami wena khangele isupermarket yami inganani khangele isupermarket yami ukuthi inganani usukhangele yakho kuyini rulako thatha mazwi lakho nathi ethi simoya thatha mama thatha mazwi nathi okhoma bare yidangale hayi wena nathi sitshele kuhle Yazi vele ngingabakwazi ukuthi vele hayi into yakhona hayi into stupid kakhulu into engelangqondo yazi ukhefuzele kangaka ukosufe khonokho yazi abafazi so idrama hayi right ulapha nangizibuza ukuthi kathi omakhokho bomna nqabe ngafika khonapha mina ngiyagijinyela mba sokuzamela ukuthi mina ngihambe ngiyodinga unjani sisihlale siready ukuthi bangafika lapha ngithwalisa umsika hayi zonini ningatatazeli relax mankazana yabona abantu laba nomakhokho babona bahambe endaweni ezicrowded okugcwele khona abantu lapha kuzithulele nje vele hayi abangeke bebuye lapha it's only uSasikwakwa and others lapha vele so quiet no rest you tell ngabevela ngani babuya khona apho vele ngcono sipheke madawu bathi bafunani kanti manje niyasenzeni kanti madawu susethuka manje ususethuka kathesi ngesabi lutho mina mina ngusimbi kaGobi Zabula ngumqanjo kathi vele wayebona labo olobe buyeshwa nangikwanisi sho wayebebuye khathesi sho ngemonth siyabhodela ngani rent madam yazi ukuthi mina ngiyamangala ukuthi imali yabo ye rent bayidla sikhathi bani bevukela khona apha ekseni hayi manje ngapha babuyi ngapha phela mina lami ikhanda liyachisa ngayikhanda lakho liyachisa ngabe ufakile zonke izinto ezithengisayo lapha kodwa awufakanga konke hayi lokho kona kuthiwa emergency preparation but uyadlala kanti hola hops buka besithini awufanga madoda kuyidlahla bayabutha abadlali hambalini phela bengakalibambi hawu wena ungathi uhleli khona lapho ufuna thina sihambe wena uhlaleleni khona la wena le indawo yethu le yezwa thina asiyindawo thina we are safe here kahle lapho zama ukuthi ufuna thina siyenga kathi uba ukuthi babuya ngapha vele ya namhla ukhanya bazafika indawo yonke le ngoba bekhanya bayangena akuzini lakanye savelelwa shuwa lina hayi asimeni nje kancinyana nje hayi mana mbijana mada asimeni mbijana sibona ukuthi benza njani uyabona mamoyo yona njengawo nje vele abazukulu vele yiteam yebhora bagcwele indlu yonke so hayi kanjani uyebabiza ubatshele nje ukuthi ngona beye kuma emakhoneni
ya bethayimini ukuthi abantu labana nxa bethutsha nxa sebethutsha bese bevuthela impembe serious siyasithi Jawunya wena uyadakwa sibi ungabanga impuluzela menezwe thuma bakho abantwana ubona ngalona abazukulu bami bangatshona bememakhoneni bemelelo makhokoba onina bafike buya bevela phetsha bethola abazukulu bami sebalimana ngenxa yemboni elileme elinguwe madoda shuwa liyangifisa umuntu mina mbuya lo mbono yena uyala umbono bani nalo wena no rest ngumbono bani ukuthi ngubani umntana womuntu ofuna ukuthi etshone egaxa impembe egijima lapha eStreetini hambe ethengela usikwamula wakhe impembe aye yena emgaqweni omakhokoba bengabuya achaye yena impembe usikwamula wami for why etshone thizwa lilanga hayibo hayi usikwamula wami wena uyadakwa wena ubozibhemu eziqandisa ngamanzi Kathi buka. How far import? Kathi vele hlela asiyala. hey kuphethe uhlelo Adani apha siyakubona ufuna madawe chase emasinyari kumbe mbali urulavu thetha why Madoda lapha. Mama yengcono ukupheka. Econen. Wakhe chimungaka. Ngiyaxolisa mntana nami ngiyaqosa bathi labazukulu abaningi basendlini bamelele bakithi Oh, so yiba bakuthuma ukuthi uthengise indawo yonke le yandi. Phela nabo boss mama mina. Abayenza ukuthi mbe la wena ukuthi uze ngihole mina. ngabuzela wena mntana khona lihle kwabona ngani Mama. Sambe. Hey mama, asambe. Hey. Asambe mama, asambe. Oh. Vakumsika uthengise econen. Sure. Alright ke. Ngiyayithola. Ngiyayithola. Manibona. Nasi. Natha ndoda lapha kade sinatha cona thi. Hayi guys. Cela unathe kade sinatha thina lapha abanye. Kodwa guys, induze 14 games. Sinathe 28 cups zamanzi. Lapha sesidlayisa amanzi kagogo amsilias kodwa. Problem kabanale. Lathi besinatha la wena uroba futhi. Lapha sesidlayisa amanzi. Natha bheki natha. Then wena indaba sidludla kagogo. Ngiyakunikelela. No. Ngakho. Manje nxa ngiyakho sisikuthi ukuthi udla ukudla kwayo. Akula muntu ekhoneni. Lodalo onamawala ngakho ngitsho. Njenganini sake zadinga ugogo ngesikhathi sokudla zamswela. Ngaphandle kwanamuhla. So wena uthe ukona ugogo ngekho ekhoneni awethukanga. Phomba uzicabangela idufasi kuphela. Vela mina nyathwanyala. Sen ngiyathisho ubona. Yahlanya bisa la uthi ugogo yabe izidlana. Faka le nyama leyo bambela. Ithambo. Faka. Ithambo le. Faka be. Lithambo. You guys, lidla ukudla kagogo esingakwaziyo lokuthi ungaphi. This is so unusual, sure. Wena usho ukuthi akula muntu ngitsho yiwale khona. Maybe ngcenye uyebha wena uyanatha. Maybe ngicela batshintshela indawo yokuthengisela. Ugogo akasahambe ebar these days. Yeah. Then which means there's a problem, sure. Beg, asambe semdini gogo. Okay, bona thatha la. Ubuyimtshela ugogo ukuthi ungodlile ukudla kwakhe. Send dikhangele umntwana. Engavuka. First angidlali naye guys. Limkhangele size sibuye. Libuye la before iprogram yakhe ku-TV iqalisa because amphube uyangixoxela. Econen. Salibonani lonke. Ngithanda ukulibonga ngokubuya kwenu lonke. Ngingalichithela isikhathi. Ngizabiza umkami useka sikwakho. Yena
engu-acting CEO we-Live Life 10 Vendors. Hayi, kasimtshayeleni izandla ngobenza umsebenzi omuhle kakhulu. Hayi ke hayi siyabonga naSikwakwa ngokusenzela ama introductions even though ngasaqambanga isikhundla zami zonke nje. Hayi Dala thina sifuna ukwazi ukuthi after la kwenzakalani phela akusiyi campaign le. Kanti vele ibhayithi ngeline. Hayi asihlonipheni umhlonitshwa. Hayi ukuthi nje unaSikwakwa usukwaphambanisa ukuthi angalijeli ukuthi lapha kokwami la amphikiswa lapha ngiyafuna ukuzonceda uMamoyo singe protest sezwana ko kitchen lakho oloja khona. How lina ke haliboni lapha ini under 18 we all know ukuthi nani you are worried guys but lapha is a gathering please. Sasikwakho bese sithi nasiyadela abazulu baMamoyo anti bonke laba bahlangene nqa kaGogwethu. Why vele what is no under 18 Sasikwakho kanti? Chazela umfana yini 18 leyo. Ngaphansi kwe-18. Vele thina sindawo ngayithi vele silidayo lapha phela. Fanele sithathe part in everything eliyenzayo la. Thina siyamazi vele uGogwethu engqonye ufunela khona ke. Yakwazi ukuthi uGogwena soyedoba nje wena. We don't know plus we don't care when I tell you plan nje. Nasifuna uGogwethu ufike endlini ngali isho yakhe ingakaqali because asifune bese class ubuza imbuzo phela thina. Alright hayi lingahlala phansi. Hayi no hayi lizimele nje hayi isitolo yakudla. Hayi so bantu siza marcha sise city council lapha nanjo siye protester. Siyazwana. Senze njani? Kanti wena sekaSikwakho uyahlanya kanti. Uyakwazi ukuthi into oyikhuluma yena le yabhaxabulisa ngepolice. Ngubani ofuna isibhaxo? Ya khona apho kumele likulungisise ngoba mina into zokuchaywa hayi mnikisi. Kodwa sure. Alright, ngiyakwazi ukuthi phela sonke lapha we are angry. Anjo. We are not angry. We are furious. Too fast to furious. Okay. Hayi vele iprotest yona ngikwayo vele ifuna abantu aba furious. Sizwana. Hayi asenze njalo. Ya kodwa macebe na sharp liyakwazi. Lapha sokungcono ukuthi sihlaleni phansi liyabona lo Mr Sikwakwa lapha. Sibuyeni lama creative ideas liyabona ukuthi sizayihamba njani le protest le yabo endense saphenuka le plan. Okay hayi thina ithini space yadinga ivereza kwenzela ukuthi sibe lo kuyispint nyana yabo. Lina li science I creative leyo. sekaSikwakho mina nginyodoka inyonga la. Akula protest engiyenza mina ngiyasa. Amadoda ningakhopha phela amasese. Ma gatherings afuna amasese madoda. Ya, ivereza hayi yasihlupha mbayimbayi la. Hayi sesiphendukile lapha thina njenge caucus. Lama ancestors ami lawa assistants. Ayi sorry. Ama assistants ami sizalitshela ukuthi hayi udaba lolu sizaliqhubha njani. Yes. Bazali sile mission la. Mina ngizakhayela idepartment labo baba. Obaba ngifuna induku ezifitshane ezingaka. Kwenza ukuthi amapholisa nxa ethutsha sikwanisa ukuzifihla la. Yabona? Sibese sizayifunda lo ngiyama dance. Kwenza amapholisa nxa ethutsha singani siyagida yabona? Sayikuza bangani icarnival okunto kwakhona yabona? Carnival. Kuyini carnival wena beka? Matyawu. Uzabona sesiyenza. Alright ke mina eyami department anti ngisebenza labo mama ngalezo umculo ngale. Kwenzela ukuthi amapholisa engathutsha. Siyambele phambili thina plus yakwazi ukuyikhulumela. Le yipoint esharp kakhulu. Sabe sithandela amantsara. Siphongwenze nje. Ethutsha lapha amapholisa siwavula. Bese sishama short siphongwenze nje. Sharp. Ngiyabonga kakhulu Ruru but then that would be voluntary. Hayi siyabonga konke lokhu. Njengolokuzini umuntu ovele ophezulu kwendaba le uno rest mina ngizafika mfaka speech ngase sifikile phambili athi sezwana sonke
Viva Sasquatch, viva! Viva! Baba. Okay, all right, don't worry. Viva Sasquatch and many more, viva! Are you sure what you can manage this in your soap? When I'm fine, I'm not nathanga lutho. Umbona ndagwe mina. Anathanga lutho. Okay, right. I sathi ukuthi sidinge phela esinye slogan esisharp esi-right ya. Antsho kunjalo sihlobo zami. Vele dinge esinye lesi. Esinye sakho lona sikwakwa la. Wena mfana ngiyakwathana so size yakho. Uyakwathana so size yakho. So ubonga nakubona. Mina ngikhulele ekhaya mfana nje izimo. Mina ngikhulele eTown. Yakumunye igazi mfana yami mina kade siyahleka. Faka umsiko uthengise khona. Sure. Itoy. Hai. Nakama phoyisa. Bekani ngikutshelile ukuthi ngasibe laba nawe. Izakho sezigcwele yonke indawo sezibalekile zonke. Guys uyanini lapha nje mfokusulungisa nje ongasivelela nje awakho wavela ngaphi kanti alaba siya practice yini yeah, that is practice and Number 2. Finish. Ito. Mata number 2. Hayi. Alina phela mina ngingazi ibala lithi amapolisa ngivele ngihle ngihude khonapho. Ngabotshwa kakhulu lingahleki. Ngicabanga lenkosi bakini. Nasikwakho ngicela uyothatha emali ukuzini ama-card boxes yana amakhadlana okudecorate i-protest yethu endlini lapha. Hayi yenza masinya nkosikazi. Hayi awukontinue mfana yini? Wathi la mzala. Okay. Bani nanti we are set to go, auntie. We are good to go at Sancho. Yeah. Number 1. So ritini ngase ingene endlini nganacho. Ubantu. Suhluphathwa ngamakaka singakaqali nokuqala Ready. Kuba ready ngiready. Ready mama. Ready. Kodwa lasho kodwa umngane wami kudala wangena bakithi. Indlala simphethe manje. Asameni semlanda umngane wami. We want peace. We want peace. Peace. We want our own peace. Hayi vele siyabuya la. Khangela sabazulu bakhe. Siphinde sibe lana. We want justice. Right. Are we ready? Are we ready, people? We are ready. Are we fit to go? Viva Team Koren, viva! Viva Team Koren, viva! Viva Team Koren, This is great now. When I'm not forgetting that, I'll tell you trillion. Viva Team Koren, viva! Viva Team Koren, viva! We are happy. Go. Mamoyo. Zwana hayi mana man. Yabona mamoyo. Mempachetile mina ukuthi sizokuthatha la. Ngisebenzisa ama-card box kaSikwakho ufuna ungimenzela umbheda. Ama-magic makama athele mileage ye2 years. Asebenzela amahara. Manje you have to pay. Serious. Ngoba kade ngebantu babanga umsindo endlini yami kade. Yakhipha izinja mina la. Yavulela izinja mina. Kanti sesigcina izinja thina. Yasikakho shut up. Ukhuluma kade sikhona akula zinja lapha wathi. Ufuthi speech sami ngisikhulumele nga.
He? Phela speech mina ngafuthe ngisikhulumi. Ah sure. Kodwa de sithi sesikulanda, Kodwa de bekwenzani khona ngathi bebesithini? Bese uzongithatha sihlobo zami. Ngiyabonga umusa wenu sho. Vele bengizokukhipha mina. Awubuka. Mina vele bese ngilungiselela ukuthi ngizabathi Kujoko. likhanda selibuhlungu. It's about to get down, man. Wona buyela ngale sebesokuthatha, man. Ngilambile ngifuna ukuphumula endlini yami. Ngilani ngisihambele. Hayi, ngiyabonga umusa wenu ongaka. We want our justice team. Bring our prison. Bring our prison. Our Kathi mbani obhale lapho uthi we want our justice sibili. Hayi ngekuzeni wena sikwakho. Kutshoni khona? Sekasikwakho. Shuza uninde kabuhlungu kangaka. Hayi ngiyadlala hayi musikwakho hayi musikwakho hayi. But singamind ivele kunenginingi hayi. Spelling singamind but mind message yabona. Ithini? Hayi uyakwazi ukuthi ithini message. Justice. Justice. Let's have justice. Justice hayi. Don't mind. Hayi. Kanti koko bengela phone ukuthi lisifoni. Ibisicicile bazukulu bami. Phela mina ngibona umuntu nya ngasho ukuthi umuntu uthemba na ngizithi out. Ayeshaya ama ones and twos ngizokuthola umuntu esentolongweni ngale. Sebembambile isithi cancel. Khaka. Kodwa gogo, bese bebambe wena wedwa phakathi kwezibhumbuku zonke zona lezana. Wena wedwa kodwa sho gogo. Ngizamile mzukulu wami sibili ukugijima kodwa kwazi amadola asavumi. Ngibe nyatheta bayi. Wena wedwa kodwa sho. Ngizamile. Ngike ngathi tabayi okufana kwekansili. Kwangithi qhaka. Kodwa yakwazi bancedile balikhipha because nathi sesiplanele ukuzicrew for sebenza lakho lokho. Hayi bhekani yadelela mzukulu. Ungathi abantu engisebenza laba izicrew. Abantu abadala labantu. Sorry gogo but nathi sesiplanele isicrew. Yazi lathi bese yenzile plan. And guys, we need to do our plan. Sifuna ukufundisa abantu basithi cancel uthi baba buko go wrong. Phakathi kweziphukupuku zonke wena baba wena wedwa kodwa shwa gogo. No, awulanda njalo. Yavota vele gogo. Hayi losiphiwe. Labona iselenza lapha ekhaya. Kambe labona isabazulu bami labo sebehlanga njengani. Shuwa. Kuziba umuzi bano nalo umuzi wenhlanga phela. Awe strategy. Kodwa kujele Sandra. Iprogram yami siyenzile. Kenneth. Ubone uDileo lo Paul. Paul isigebenga lesana. Kenneth wamchanja lo Paul gogo. Wena. Kanti uPaul nguphi? Ngikutshelile Jabu. Uqalisile. Ngikutshelile Jabu. Umtheleni. Ya, belinge belisithi. Wena kokuzabe umuzi ukuthi uPaul ngubani? Wentombazana uzongithola khona like ngitshona khona masundinga uzongithola khona vulela umsika wami ngidinga imali lami lapha khona khona amaphuti la makoma fona uyangithola khona waza kuthengele lawo khona lapho uyathola amakhala khona amafrozen asekhona khona zekhipha waza khona athi nemkhando yonke